Nti me sa wo kase be fake ya. Da na me na ha me pi. Okay. If say nyuma nya me de me ye no. Eburu ni panti ase so. Eye nipa se enim prempre wi ase e wo ya bone wo ho die. E ware ntimi nyisu obi ma ne nye sa. Ebise me obi a woni mi erekamponsa bia nim se me wosa na ano hye. Enti mete wo no me do me ma me part. Oye me nua ba. Nyame mu oye me ba. Odon. Oni. Odon. Aw. Oni on se. Ani wa dwenboni bia. Etina odi matema ya me nsoso. Se udo obi wakoma mu upon the degree of anger. Ebufu se le beba kodu bi agya no. Nya ahohyeso. Wono ma kasa di atem ene na no mo horo me pa. Na mete TV no ho. Me hwe me hu course e bai. Na ye gana fo nyina bebre sem computer madi beef no ba ye de. But no kasa e se ma ka me ho ntam se. Me no bia benya problem na nye sa ma. Because so your banning to throw na yes sir. Debida. And I will to say now come na we free no still obetimi use be there. Yes sir, the woman say. For any adofo no mema obi bia akwaba shronkon e de eba too much GHS so anything so munua Ege skapa misanso enemo edi ehia ebio na mo amohwe bia ya meti edia na mo amunim se enye wo bia keke enye nipa hunu bia keke eho ena yaba eye Hope Generation Ministry International eho ena chese yaba be pie mu na yaba ya na chese yes of panyi Prophet Dr. Lawyer Eric Nana Kwesi Amponsa ne ho ena eneye ne no eba aba betwetwen eye enkomo computer man de se mo amunim se eba no bibia o ye computer de na bibia ye digital bibia da na akwan eso na ebusianfo mo beka ye nche ye bia ena eye ye mame evangelist mama part ai comfort Agradaa se waba eye nyame mu a wo se oye evangelist whatna eye ni today's TV eso na chese ene chese nsem a elbobo ede eba no no so ne na pamfo wo mo esi ehu enkonya eka na mobeka ya papa mejo a wanya ne baabi ekro no ne papa okoshe na se ye agyankuto wone ya papa computer man ebenya asam ye issue kakra ebi enam nyoma bi ana ase enhyeda enkoye ne mentimi ho ase bi ana sorry ewo honma no mo pese wo mo enhwe na wo mo nsiesie se de be ya ye nipa na waka eye nkyinago no ne kra ebeto ne yem na nakoma ebetimi akọ eye bia ye wo se ekọ no se de be nyoma betimi adedine nam so ma mentime nwase bi koso emensem be ye jejejejeja enam so ma chese eye kasa twitwie bi mu enso so ekoso na ye ma me evangelist te nsem a ye baba computer man kan ye so obema agyankuto se bio ne be ma amu akọ eye ni true mu no eno so betina se no be kasa ye se adenti na ye baba computer man dane da wo pese asofo a wo ma asori a wo ma gidin e wo mayi emu anase wo mo ye omunya medjuma no wo pese wo nyina wo mo konso won se wo mo saa no wo ye eka ye fada kinani ama enne fada kenche se enya ne edin ne nyoma bi a nkanya je se asori kwanko betimi aye den ato aso aye wotane ni wo weja ebiemo enso so ye papa apai life eno na nam so ma enne ye papa yi wentimi anya asori e wo ye weja hanom a weja hanom de ama na je se kamia kwakọ ye se bro no so hade wo be so wono nko a ena enye eye na adwuma emfa no wono se waje ehwo no maboso wono so ba be ya asori de ene wo de ba wo de be hia no wo de tim wo de be wo ene ensam na de ye ma me ebrobru ni nyina eso too much yamfa anka memu na wo kan ya de nsem bia ba betu dwa wo chemu se ye papa eye computer man oye fake ayin na wono wabase wo sa eye asofo wo maza na ene ubehunu ne ahyeda kofa nkofo ne de wo mababa besi wonom na ye miracle na ye wo yare ya sa wo yare ne sa nyoma ne nyina no wono wo ba sa nyoma ne nyina no wo baba beyi wunta ntete no e de afri eye emu eno nti ene ye pin e de abaye papa ne ye bese ye ngina dwentwe mfafa wo se ebra wo te ye se ye mame e kan se wo ye fake ne miracles a wo ye nyina eye azan no wono se wono so ba be start na sorry na nya de se wo mo ebefa na la e wa hanum se de wo ma eye enkofo ejina ye fitafo wonom na je se enkofo ko apala fa sorry na wo sign wo mo no wono ba be start ne de no onim na odi nchim ene eye weja ha wo mo ensne eye ahansan ene wo sifa no ede efa ensen we ene dodo na enu ntiabusia monka me ho na ye ma ye papa akwa basonko na ye fa yenko mo twetwe no enhyehyɛ eye eso
Odi for me akwaba. Ya no tewa na ho te say. Mboko na wonso e. Akuya okasa wo mene ntiso. Ho ye pa. Me nyum se me nim kasa nti wo bi oni kasa sa. Me age me ho ye. Nje so ato me wi ma yoruru. Wada ndo ho aba. Ho aba. Nje pentama ko me yere. O pentama ko yere. Mo me se de we ya san yi dia. Esika pa wo nye. Esika pa. Odi for we de ya said ya ensam no ekọ na said ya nyoma ekokọ ede eba ye mama evangelist mama part edi nsem bia ba betu edwa na edi kan wo kire mu a na ache se eye wo ye fake na ye kase obi nsusu ye fake ani enim sa ade ne de na ache se wo original wo ye counterfeit na ache se nyame nsoma wo nyame enfre wo wo bi kase wo ye fake asen na wo respond na wo gi atumu esi efa that's ene Sanyesa mene mo ye adwuma na ye ada media house and blog e bia. Nka mema na yeti. Okay. Nse be ya no come for say I always throw my bomb at the right time. Yeah. Dewo muni. Me hunu se na me nua ba no. Omo on TV no. Okay. Me hu de course ni. Okay. Nse ma ye nyame adwuma chi. Sa. Oba ye nyame adwuma na odum pempenso bi a automatically you be discussed. Ekwam bia so. Me mu baby na me fanfa Bible mu. Okay. Abrante bia na oye so. Ya otsan agidifo. Na oye lawyer. Okay. Na ote agidifo a ma du baby ye agidifo ko gina asem bibia. Edi bi asem etwetwa bi no nam achi ewo server mu ani adwonwa na sa anwa. Okay. Etwa bi titu plate so na sefo. Wano ana wodi nyame nkrofo ani afi one day wonam Damascus kwan so ko. Ana afumu ponkoko pim na ofi so top tom tem. Abodi insa na kan ni o ti afumu ponkoko ti so ko. O top tom tem hu hwe. No ti ni bi no se hwan na yem sei o se yemi nyame a wata me. Okay. Sana de so o ye nyame manyina no nyame te so no. Okay. Enum ansana nyame te na saka so. Se ma se Saudi efi so abaye Paul. Okay. Paul was a lawyer. So the yesu yakoshia me. Yesu asuafo na ba ko de efi Luke. Okay. No ye medical doctor. Okay. But who the Yesu ye no hu nsanchene se a different not together. Na benum ka kire se Yesu ye fake. Ebisi Yesu ni bi ahihye ho. Na Luke se da bi meja madwuma to. One day I am off day akodi papa na chi akote ba bi aha. Okay. Na se me kone se ye fake ya enam se me ye learned. Na me wo the foresight am di hu na de na obi ntimi nya azan me hu ntimi ko. Afa Luke ja ne tusu ko hu se Yesu a demonstration was me. I have resigned as a doctor. Look what he is watching. And what the name dear boy is. Paul so no ya Paul. So better than a Paul. Yeah, what tell you phone actually about the year apostle the year Yesu Christ. Nkrofo a omusa wa amfana nia be hunu Yesu enwuma de. Nanso so no oye nipa bia na Obaba ye Paul se Paul a mantem obesen edikanfo nyina mu no se du mebi no na fe eno ma na agidifo ya na sa brante ya sorry ta wo no obehye mu kena se ai menu me ho se wiase se obi nimu obi chi nti me se wo kase me fake ya da na me na ha me pi if se nyuma nya me de me ye no eburu ni panti ase so eye nipa se enim prempre wiase wo ya bone wo hodie eware ntimi nyisu obi ma no nyesa ebise me obi a wonim mi erekamponsa bia nim se me wosa na anohye na me elder of Church of Pentecost. Okay. Me nyina ga na me ye nyame adwuma che bebere ni anwo me adwuma na che ye mo che computer man kan ye ebedru be mfi aduasa oh 39 years. Oh, okay. 39 years ni nyame adwuma me nyame adwuma che pa. Okay. Ache yi. Ye nyame adwuma ache yi. Ache pa. Na dey nkoda kwara bi no be nya mo mama no be sere wo mo awo wo me ho na bebere anyinyina wo ntafo nya banana no. Okay.
but nyame dom na wo me so ene Nyankopon hu moboro na ama metim se dem tin do ye ne bipa bi se computer man yete ne Canada no bi kura wo ko ne baby na abesi na eye me ya wa sesan ye bi ani yes enti ye sha se ni fake ni tag me no ache since 2007 na ewura sha se so wo pagya me mo emma Ghana ha adifu juma me ne Reverend Beneza da ko ya dom sorry gina supi ya na de ye ko ne Reverend Husu bempa ne salefo no ma ne gina so a eko na eko ujina mebo din aka wukurom telephone number baby a wo je FM computer man eji me media na ehu eji obi a wo hwe pa baka wo de adwuma hyehyɛ ye wo de senti eno no ya na enhame me na musa besi sabri videos bi obi show ye o ye fake sana nsan krache ba ko abrochi no ye sofo ni bi ana wo se wo ye expose mama nka nyansa sema okay Ghana population no 30.8 million. Ya do mo ama no nso so ba ehwe kora be kan ho a ye mfa nse benya be 60 million. Okay. Anso krachi also we expose. Wo ko me page so yi unse ma yi me da YouTube na se for Facebook. Yi videos na boy we ye fake. Ni mo mi wa wo ye no. Na me telephone numbers mi e da so. Wa nyi mfiso nti abrochie fo no ya se frɛ. Ya so for yenim so to dwom sa na semate menya ni se wo tumi ama makọ wo fero nsem atamfo ni se wo yeme ama mase ahwekura na so de nyame aka fa me ho no onipa bia ntimi ense ne da ntimi if I'm tired with fake ya ama manage how me fi say Yesu ya ka kire ne se na we no ha na ni afrei me ba ne se na ni ate wo de da bi ni frani ni se sami ma me na ye boni o Sami papa na ye boni o say Yesu na mususu odi sunsun fi na anya papo me da brese na mani efra ende ni ati ya mama evangelist mama part wo de ne nsam tu dwan wo kire mu a da bia wo sori a na menu aba ye kasa ekura wo kan ye say menu aba wo kan wo ninu aba menu aba bia na wo ya wasoma wo nkwala anno ma yi nkokoyi na chese wo mo eso pa no na wo no eye eche na wo de hye ye papa eye owusu bempa no wo be yi di ahye no wo yi di hye wo dia ene wo ne no ponsen eye aha no mu se den na bema obi a wo fra ni se wo nnu aba na ba fa akire na ba san so akwa fa eye wo nkwala se wo mo enye no ebi ntimi nsidda se meka se me nkwada enkoye obi nti ye ma make kan wo twantro wonu se me ye learned okay me ntumi ho okay na me nyansa ye de nyansa frisoro e na e ba ye wo wa na mum de ye be fana asase so nti nyansa me frisoro nyame de ma no nim de ye de sua amesua be bia okay under no circumstances will I allow my workers wa omo be ye djuma TV so me kan say Media Commission Ethics and NCA National Communication Authority Ethics. We don't insult on national television. Okay. When you was saying but not on this biggest platform. Okay. If we say all eyes are watching us, and gotta be brief here. And to me, I'm buy no money. Now, so make us say, from Shema Sunday and come. Baby, be quiet until a letter. Na me hu se mabaya ba ko wo ha oye atuma me na kasa bebre na me cheo me makra me akasa masem ma ndo ma ba wi ase no wonya wo nyina pepepe empanye si bibia kwa papa enye kredi ma ye ni a metumi se ja Paul say na mompone na yantwem fam Kristo okay John aka se bi wo se na me de me pesa me su hwan na Yesu die oye kese wade ni enti mete wo no me do me ma me part oye me nua ba nyame mu oye me ba odono oni odono aw oni on se wa adwenbo ni bia eti na odi matema ya no nsoso se odo obi wa koma mu upon the degree of anger ebufu se le beba ko du bia jano nya ahosheso wonoma kasadi atem ene na no mo horo me pa na mete TV no me hwe me hu course e bai na ye Ghana fo nyina bebre sem computer madi beef no ba ye de but no kase efese ma ka me ho ntam se me no bia benya problem na nye sa ma
adentia because so your ban into suro na yes sir da and I will to say na come na we free no still obetimi you should be there and yes sir the woman said minimum da so many years okay ewo apostle amokwata sabe na sorry freedom chapel okay na menu aba no na onko akomu na oton no ma kama o business woman o countermand oba so ya na oba afore kama okay me che de enti a odi matema menso so emu ne hu se akwa akomu to one day apostle amokwata ka jem se amponsa Agradaa eye me ba e won so ba yen kana pa wonum se kwa bia so be se san ba nyame mo what san ba nyame Bible says obi ba Kristo man na wa ya abode efoforo no mata da netwe nti yen fan se na menua na Kristo mu no ko ye no asaba nti edenya no ma bebre besisi e na fe na eros okay nti mi am wo mu tada se eros no ba ma na ye se me hwe na mi correct eros Bible says o se nyina so no a o tiri ni be yede nti me nua ba na ka sanka me so mo TV station sanka me so mo bloggers yeah nanka waka nanka me so maka ti the Ghana for pansa de be chine yo wa mo kro ya na be se twe ho ka se computer man so due bo oni Agradaa mo ye dey enu bi e na madwene me ma ho Ghana for do na kwampo for se usuro no dabi because enkofon sem wakan ti ade ntino no kwa de obeye e wo de na je se ase de watua wo anaso aka wano atu mani ade ne pa be nya ma so e na wo yo ba ana maka se menyim no dada na mensa da achi bia de nyame de meyem o man ho kwa nyame de beye na ejan kuto na wonim no me ba na ka besi asem so ko pasa mtoto aya mpia nso se na Debi ejan kuto na wonim no because wonim obi dada ma menka mo bia me ba kuto bia so na ba ko ne di nim ejan kuto bia no wa fra me wa pa me chew okay ya resolve your problem okay the what me dey see nche okay evangelist and as a former na Agradaa oba nyame mu enchere okay nti obi oba nyame mu nche o de ntokwa kohia na wa wo fra ho panyin no wa ntimi anya maturity okay that spirit no wo mu na ntokwa kohia no na je se wo kra na de ntokwa kohia no sabe woni mu nyansa nti wo yusu eye wunyansa common sense sabe ba ya obeka nyame mu ankoba se wo sachere fra komu no ba ye na asofo an neglect no ya menani anka nyam so enuntia nke ko yo be foforo de ya so nsanka ma wo so be ana na ko yo be foforo se nipa no susu nim se ye den ya like nyoma bi suntu de betimi aba ma wo no nso so no wa ye de wa backslide wo kwan bi so ama bia wa beka bibia anka wo mpe nti nke nye se nipa no momu kura mpo na wo se wo mani hunu anaso no mpo na wonya ntobo ase mfa ma no mama che wadi she ma sori ase ewo eye pristia krobi ye fe no eye kutukuru okay and a Pentecost said that ba ko be gina ho awia nsanche no we mfra urade hwia Pentecost nko na ya asare papa nankasa ma no tamania na fe ne kokubi wo tamani opisi ha ne mfo na besene ekọ bonire okay me konam kache mamba ko fe na mecha nyame fa na krensi ofiri na mse awo me ekọ nyame se men komanim na mama 6 years odum na wa meso no a sa elda na kaseti ya no the same odum be bam so wo no na frame se kokubi anya odum no so bom pe tutu ahofin no obi so asore ti an said we any fake like father like son like mother like daughter denti amene me nua ba no ko se afa Kristo okay de madum no se wa sha se bom pe mani ye enu ye baba no so nti bedu tambia se me bompe ma obi na oteto ye na obi tag him say ye fake no so nya bi kan ya e bedu tambi wono bompa ye amanyame abi na ni mo baba be se me de ye so nti bedu me bi no nipa baka say no kre na wo ye mature da ni nsem nyina na abetia be de achiri nti me social media no metiase ana ebi no se me pekasa nipa ntiase yes social media and some ko kwa ba manyina befo kasa ba eye yeso so yensem twere ekwa so okay
ntimi kaman ntumu da ba ebinom de obesoso ebinom de obe consider won consideration abem am say sikape oya ya akwara ko ebi abato otwi there be also who your consideration ya de wo muni menu abeso o waja ha o be kame ho nti obi be kan ho ma ye nyame adwuma wa sofa ma sofa eye enye ntopa odi for say na wo kan dia ye ma me kire mu a eye father king ne ye papa pilot for mo mani anka enti e de na ono de wo so wo sofa but wo mo mienu de wo no mo pere so ema enne wo maja wo ma sore wo me pese e be bo obi din wa ha nso wo no abo edie me nkyem kaka kire mu ebe sina me pilot si oh yeah sure apai of me friend I am peer to you know many are life the same age. Yeah, you know so she nyame adwuma ase kama. Onim de mtimi ye won so misu ne mtimi. Na apart life no pekasa. Problem ba no ofi South Africa no bechia ma. Na metu no fokan se onye no mfiri so mu onye sa obenya problem. Apparent nti eyawo na me de se metu Kwaso pa to fun obi a no pekasa. So de wo tu a wo pa na fa pa wo fa. Nti yesi tufu anti ene ohwam atikopa. Enei amanfo sem na mama pa life ton na soro da. Ene kwa de nkema because ya kan am letwe. Me de ene se. Ke ba bia me wei. O cross pa no ansa na do ha so akoba bia na pa ya soro. Me se no ha se me kwogina akoma washing bed fo sika se. Nipa ba ha. Apa ko radio so na se TV so no nipa de apa life din e mudu ha mon sign no normal computer ma nya se bi ani sa wo peme na ba me ho a wo hia be mo kwan so abesai sa me ho na wo ba ma so imi si anya ne on se tembi ya ba trane on se tembi ya ba ni pegu ya on se so to on se still wo ye san si fo ni bi asa ba so to no ma yi ya ni pampa wo huta da be no maba ha mbo mu se ni pa ngum ha da de bi ankofo ha me ya kan wasene from Monday to Monday wo kwa na msisi na mabe nti mampam obia ne de yese me de Eric na kwesi am bonza ko ta na na so de Tony Sia asama boatin apala obia on the signboard obia on location nti me se na wase me papa na emu se wo siu no ma na si ni ya wo na mapampan ma wo na wo kan sesen wusu ni o ma na wusi ya na se obi esi ni o ma na mfi ana sesen wo ya so na eri ya ni pampa hoda okay aja se ono ni de no wonye ni yi da bi mentwema no nsi bone e so o ya so na wo ye ni yi asore na be ya ka se wo ye ni yi because eye nyame adom ana se ye ntiase a wo eye bible ni mu ne nkyerechira wo de be ma e na be ma nsore ma no be ka wo yeah, no more allegation something me go a pile life for sorry. Me mature and Jimmy come into details. Me bu bese. So to no man na to 2 year e wa sorry mu. Asori ntimi mu ta. Se firi nyame wo ya, asori ntimi mu ta. Me hay. E bu akra na 1 week me see wo mo me preaching with TV no so me dey ha. And so week kra ya mo no na manfo be fam Udi waja jansia ko computer ma ho ko hope generation na me wiase de e bi twa plan ticket fi Nigeria Togo no US kraba musa so no so enso adenti ya opatem di anke edi me and comment ya hold why de ma wo ye fake ni eyi mi videos ni pa no mfa ho I just say alata ni a waje wuro ma asori atum o pa ko fa prophet say de ko wo se ni oni ma se wuro makale ke no oguro nti se wo ye ni yi anka wonim enti ana do to no ma yi ya e de ni pe fo so sa wo tuwo na me se ba hwe sika pa wo tu ma di echa na me tuwo na me kokko hunu ge ye o tuwo ya me se masai a je se sabi nyanse ni enti on se ye meka nyina na se me nua na ton asore da wo de ama me nua evangelist mama party obepem me ni ntimi nyanto pata me ya pana da onso be ya pana me point ma meti nya koboa on to point on maboa o sua bibi ko mu da ba computer man wonim say me siti on o pon a obekwa akwa koboa me se me point mu a me kwa akwa koboa no
me so me point on so point to betimi aba bebo ni me dey make sa afa no aba nyame som so what you say ya wi adamu a odi for say unnim say ye wo ba nyame adwuma ni mu enche ya na say wo fe na wo ba mu wo be start din a wo be wo ba ha no ne be adwuma ene den tin na ye ne mofra no afri ni ho ba ye no wo je wo because nka woni ni nya asem dia ana wo pese woni ni ntamo enye kama dia ene aden tin na wo je nka betima ka say oh ye odo se mo afri maami wo maami mi ni nya asem na me pese mi ni be nya asem enti ene mo nko baabi foforo menya for metimi dia maye adwuma because nipa nye ne nkofo pa adwuma wo man Ghana mu edos wo difo ni be bia pese wo hu ekosi ni be ya opem we na caption na ko say computer man says he's going to work together with and then you are going to work together ampa me say afa no waba okay we jagba we constituency ni nyina no o pa so re so pa nti aban bi ebeba so bia no oba no pa so kese bi mu akwa ha no mo ba okay constituency no be ye meeting kese bia ha no mo ba nti ha no ajetini okay ti insurance so bata ho me no obi anya aka if you say nyakopon djuma ene so far as am fa abosom kosi okogu konkonkom ye ne de no be ba samene ntam ekoso ye kama ebedu mere bia okon atam ni a nipa be di mi ho so di mi nyina no obetena so nkonkon ne bekasa o so ayam funso nko papa yo ko ye ko se bi wotachima won ma me organ so metia no pa obi atobo abebo me organ so na efe na titi ko ne hama bo na wura moja etusi ya ba ko tobo dia bo me singa delicate adan ase park e ko gina so aye ko se bi ho ne wifo enu wi ye say how ana mtino ka say urade nyankopon ma de o ye say on so be ye badwuma bi o ha no be 2 months ko ye ko se 2011 okay 2 months we say bo bi abona na me on ba ya o kwa na tight very careful adan ya maso ba chop kechi ma ba ka 2011 na mto obo no dwan ye so ma ba be so for asemi support na mse asikan kan Saka wa me domi se ni pakuro mu a nka ye nya no so mfa so. Okay. Nti die o se nyame afre no nyame won fre ni pa me ni mu. O fre ankwankwe. Okay. Nti nam se sefi awade be gina. Mfre wa de so. Nti me no obia onya nyi me question na. Oh, question no waka afa me sa ba biem. Aha. Wo se agentina no nko da afri oba ya. Eno ye media fraternity. Okay. In media law no. So be free baby ko ba bia you have no right to question them the reason why they left that place for another Ayoma. Okay. Media no in law. In Chilesa. Oh, okay. Yeah, so free one more wa bank on there. Juma no open to. Come say can no already good. From ba despite. Yeah. Peaceful. Yeah. Despite man kwan ko reach. So what you say? Women say na wo ba bia wo free one ha ba. Nti wo fin so bo so free kira ko we. Na dey say we pass. To far as obetimi akasa nko anu magintire han ya wo totototo mano yi once comment no ba ya am for so appreciate pa almost wutimi journalism na say because you do the balance journalism o de pempem na yi ya and I want to before say mo journalism mo mra no me ma we ade mo dada what yes okay ejino ene ye media fraternity you know you don't ask anything about them omo ba na pa ma dem through their performances no what fa wo ti no na onam so e de fa wo mo enye bi na e ba ne sen na me maami ana se me ye ja me ye nana se bia mato me ba sawra mana me ba ye bibi ana se bibi ni na ene me ba firi me nchen no akwa kodi baby a mesian baby a me ba ne ko no se me so metimi akọ na me ni nipa na akwa kobo ma ye adwuma wo hwe be yi nyame mu o se ni nyankopon mu no ade nyina betimi ayewa me appointment chokwa kikikiki nyina no me fa nyame odwuma nyago okay se wodi matamwa di matamma na boro so a me yedin na mhwa na woni ya tra woni ntona asa na champ to ma yam ho fi poto okay na me hwe ni pa na ba bia wo fra wo ba no se wo ya bef na ba nyame mu nche ya na me chawo ntu we hwe
we Okay. So when you move that idea, hey, cash. Sabe can we come to I am pianist. As what for Banusa. Bokro. And then okay. Crack. Paul say, Musani ya mamu ni fusuno na manyini. Nti ade no fusuo mama enyi. Nti sa brand no timu se dompe na wo betimi abom. Nti se mi gya mi nua ba ngo Benjamin. Tani kwa se mi tani. Na odi for wo mo nsusu dada no nsusu no. Ene ade nsusu nti na se bibi eni nsusu a eno nsusu no wunya eya abotre ne eye wo mo enkasa wonsem bi eho. Kame akwakoye sa na Ghana for dodo na dwen se de ye mame evangelist mama part ka se de bia wugina so for so na wo pese wungu wo ma sorry na wo mom onfa entrend no. Wo mo ya agye di ewo kwan bi eso sansa ya se na nse wo be hu ni so for we na nse wo be hu ni we eya ntokwa na wo anasa ya na opese won settle nyo mama ni nye ba ya na wo mo na nte wase na ya na eda ne ntopa de o mo ne se mpanyin si de oni mo to no ye de gina twama. Okay. Ebe ne se ti emu bia nsore a eye adifudwuma titiw ne prophetic yi no charismatic ne ebekofo total adentia Onipa bi wonyansa bi anim se Yakopon obo ne wiase ye won hye agesi enkogina park so dankobobo ma chekra won hebi Yesu oba ni party bi ma oba bunu Mary ewo no wan ko hye agesi ankogina park so okobo number 9 football is a game. Okay. Enso nei ye jan kom hye nyame wo ma na firi ho me football ye be ya na ko hye won ko obeso spiritual father na won to hye kom se Ghana Awene a obama 50,000 pounds. Yes, I am 20. Or share no suffer so be share. Yeah. Na ekwa na Ghana fo abeka Ghana fo bebre duebu. Me yama djuma me fa Ghana fo. Nti na djuma bia na be atem ni afem. Obi so suffer pe. Na me fa ho because so be di Ghana fo chenti me ko ani mu da. Na se won sore me so mo ye Ghana fo. Na me so nti me ye bibia me fanyame akwanche ode ama me so epenyame ne ametie sense wo se ye tie Yakopon ni mom sense ebetie nipa. Okay. Enti sa wo hwese sofo bebre hya nkom na amem na sofo die na koye te se ene football wo ba we ni ne yi se wo kopa wo che wo se dia na nyame adwuma sa de che go Yakopon wo mo number 9 gesi. Okay. Football kura won hwe nti enu se me hunu sa sofo a wo yes and have to descend heavily on you. Na makorate we say ehon de wo na hot. Ase Bible no so hu ntokwa kwa won ku bi ma. Me da asipi. Enti ade nti na abekwa kokwa manya. Wo krampo ti wa mpo na ye wo ntokwa no wo hu nku a won ku bi ma. Paul so say. Paul say ye soma enso ye soma me kofa enu puma Timothy so mebo wai. Okay. Edo me be Paul kra na kan o say twabe na Macedonia bebo wa me. Nti ye metena se. Emena nkodan ketenketi emetena social media ene TV so. Enye na no me wo ha. Na sofo ba ko frem agya me say yes. What if we batimi okuma se na me say adan. Wo se makotwutu ni aseka de akọ wiem tie bekuma bayifo nti obi amna mame man sori manyina de sekai ene atuo bai. What if we have separation of weapons nti amna me china say yes. On say o frem me e ba manim. Yegusuwa na me say you are totally committed. I didn't see the real actually or be friend. Okay. Nti yete Ghana ha. Reko osu bempa. Ene sare fi no maka. Ebeneza da kwa yi adom no ene obi ne mo wo achi ne hyase no. Na sa no me wo hunu bi. Okay. Anai adifo bebre nsori sisi won so obi anwuram. Adentia. Esu ene pai. Ya say so de kokromotie kwa yi ase a woji asoto. Na ototo no ma yi a. Nipa Ghana ha o. Nipa Ghana nti dia me yen se nyesa me pese me nyame ama trend dada na ne be na me hia bi hia trending bia no be am TV station me preach wo GTV adum TV station be na what me nka ye ne enye nne enti ni wana on ti me nka wa Ghana yeah social media na pese me trend for what it doesn't make sense na odi for aya na eye direction na say ye be kan say miracles nsenchene e koso wo won sore dem hanom ne eye aya na ni nyina no eye ade a like a plane and I say, "Bo ha mo hihye ho." Ghana ha. Oh, atemi kakra be ba ha. Am see onipa be bro aya no mo jimi.
And she shall want to say, so what you way? What's a baby be a mean too plain? Okay. Now, camera that was so me. Yes, so I'm a fan of life for Facebook. Okay. Fan of life for TV. Okay. Now, what bushing your phone was I want to originate? May Sean come so for Dubai and Abba, brow before on who owns a wound Dubai if I was okay. To bushing your phone come my ones. Maybe a sika or the man. Sika! No! So, we join the near fresh and near for the bushing your phones away and in front of Goma. Okay. Well, be a my boy, Jim, I can't send a bush you any way. Never. Sika. Sika Ben again, I had a will be a uncle. Okay. Mr. Jenny, I'm to be a member of the name. Sika pay with Pacho. Michelle, sorry, me, I saw the brother and Cosiada. It's in Pacho, Cosiada, and I was very now. Petam, better. I mean, you should. Would you only my Arefua, Homo Yaria, from Better, me Pacho, okay. Member was an ehu. Ntini pante masia da me dey ejise prophetic Joshua okay me dey na hu pa wuti ometimi aka wonsem kwa fa so wo nti eya amanfo bebre wonsem bi kura kasa wo se matoto mani ase kadidi we matoto mani ase na ho ofa keke o we me kon ya fe nya me bo me kon fe mani achi nwi no ne ani achi sa ba kasa matoto penso sa ne nya me bo before ya better man me ya be ma ho ofa no je se ma na mo so am ho mra me ga ho ana so me ya kakra na ana mu ni mu nyansa mo wo ba o da ma chi enti me am fa ma ho ofa so no pa ma se ma am pe wonti wo comment say me ye fake ma jimi a wo e da wan kasa wo so nti me dia no eye ade a ehu me ne obi anya hyehyɛ me ko tachima do a 2011 even so twi ana so asofo aba fake tachima hema ko sa nipa o mo yare na ma e baaye ma me na mama ehu se na ma na o mo makoche o he no hema ko ayerefo ni gum firo ya mbon hebra wo se na da yam na bom pa man so ha igwanoma emi nya bobosi yare to of ne ba na fe wona tachima hema ra cha me ba o cheme na ntwe mi Eche sense ni akoso wade a esie ni nyina na eye genuine me to dom afei na wo ne eye wo mo koshi ho ana wo kala no me to dom agasa me to dom agasa me makoda akura no kura wo ni time to baba me ma o chance okay and I mean me fifia apart from cancer me fifia pe my back office from office me introduce me kura bo wan so me pay platform so ma so me mic me so nya me ni baba asa ejino me ya afare o fi hin na ba ye okuro me hene bro no be so na wote ho ananim wo na odi for a year with TV station no program ekoso wo ho no because of obinti na o hyehye ye se de be ya wo betimi dia ka enkrofo ensem ana se eye ade a ba ye unni eye any idea of say bia wo de be ka wo bi a lifestyle na so wo bi abrabo ho asem. TV station is aimed to educate, okay, entertain, and to inform. Okay. And the social media, TV stations, no, or your Jumana easy, my. Because then tell me, because I say a mad do na when you're broken heart TV, I feel no one done a motivator. Not just say or motivating crop for now or more a speech need a count, not just say and you're winning your platform. So I would say no or show Ukraine because of the waffle into experience or the children and nothing a person who say because of encrophobinum and nothing I wish program be said a bay out whatever or more maybe. That's it. Because of Ghana phone in Nara, and we are singing. Okay. And na a ship program said okay. Program whereby I'm a more attacks no. Maka. Yeah, and nothing a man you say. I sell TV no. Okay. Now I may be worship na I brought. Okay. A pajama instrument. Okay. Now I am to me. I got even in the din and I'm strong TV. Okay. You see, I'm not any DSTV before Kasa. End of this month, you have to DSTV account. Oh, okay. The guitar DSTV satellite. Okay. And I'm a one or me a human say. Oh, he and on one didn't pebia temper. What thing I can say, the Nipana can. Okay. At the beginning. And to me, a mom may yama say, me design program say, if we are sick, Nara, everyone we are sick. Okay, my person for so until you was someone. What can I can was who shame me TV no. Me padu again in preaching. And they said, me took them. Yeah. And now,
bigger question maka ni kan se ke yesimu ba ya shirobofo nso makara be wonye dinipa shirobofo dalinki asale wo mti migusua me no wo nam ti bedu mebe no ti no abaye kakra kapi ti nye obi si abaye abonikutia na mu ye yese ye be mani pa hunu the edifice of Christendom and it said we are because we are see we da ho nyina no and then kase nyina no ba fo na ndem obehunu yo odifo we dey ye free eye nsem no eso ye free so na kase ye free eye eso ye because ye na so ewo ye mama evangelist mama pata eso video bi aba beto abontin a kase ye mama ye hu say heaven akwantuo eba o start ye na evangelist ye program yi no kase o ye na adwen say ba ne say ye nkofo benya nkwaje e dey say we free eya akomu dia won hwe ma wo mo wo mu nsusu no wo mo entina eye mu e ma wo bebe kan ye kwampo ma ye hu se akomu a mo kom nyina no tumi bia enyede eni ho no was start eye heaven akwantu a wo ye na ebnada ene ya wada se de wudi kan na no ada na ye hu se video bi circulate a che se enumu no asori a wo ye wale yi eye hands e de ato eye papa panyi ebi so a che se eni deliverance ekọ eso e wo na no na maga na fo adwumu eye wo mo kesene na odifo me anyambia wani abo video no so na wo hu ye no so sen na usi ehu no efa ye mani abo video no so na me hu ne sede enipa bi ya wanya odum ade ne set ni paso ebi aga na fa baka se eye ntem do so be yesa eno e wo sede pa ni nyanko ponti de metinya kan se e maka na fo nkan ho asempi sefiri ewurade ya ebejina senyo no kwa no bi a wodi ka lay hands wa lewe to dum atopa no de obatuo na kire asem asore de memeye nda chi mi se be ya bi fire wa de ene nti se nipa be hu me se matene mensa na ye adwuma ebejina danse di ebifi mo nti afi no ahye ase tenensa no bibi e no stop no we citizen organ or freedom of speech and the freedom of movement nti bibi e no a esi no pancho be free akoma banyi bibi aso no betimi aso no nsa so mfansa mfini aso ene mma nipa so mu na tantan ne ese ofra ko mu nti no oda so wonya bonsam de bi Yakopon said that we are news in Fiapin, so that. Enti and some of Batrus one or the Batuni Passo. So the Tunipan Sassona, you accept from body and your fancy Yamina. Now, only for a bra will bang and Jume more and no. A bra bang and a woman said this time around the dear my year a year at the Buana said, my sister met me at Nimensa or a young of us because a bit no more on my children. I just say, we are 2 years dinner panachino. Obatine won say you utiminya eye attack e wo hunti e kwan ba so na oba hunu say me so far me gina ha na me anyame afre me no me was ahode ne say metinya tene me nsa e de ato obi eso me come personal experience me nyame ke from Church of Pentecost. Nti I was mentored and coached. Ye de me gina nse ne ani eyem at a team. And some ye chire me say kawe ha yes omo chire me shugo Sana, now don't put any cram. Elders no from the Makoshe, this is pastor, my this pastor, so Makoshe area head in Sa. Sacha on not a crahan, ye area head in the Temano. My area head and not your friend on Prophet Osei, when you pa. Do I no share soon was with you for Mamma fancy on Vanessa. Okay, not just say I was say so for penny to me away was show and son. Yeah, Pentecost land, sir. Our churches so go ha. Here what you make us a major quite. Okay. Just a way to Manua. There are living from Hong Kong Holy Spirit. And not the belly you. Hong Kong the belly you say. Tenansa, maintenance. Hong Kong do not also the force letter on side. Ubenya spiritual attack. There was a time when sister be bad, about 6 months in the front of Abigail, or a hairdresser, and a woman be a power so by a wash. And his sister also did a little shampoo, no year when say, once a woman now was son as I see. I didn't want to cast upon Sakoso. And to say a pretty and statue ni passion, if you are not directed by the Holy Spirit, that's also with the carnality now of the
you face a whole lot of consequences. Not to say a year as so fidie no near you just a bibia will be a banner quanchere, a banner say what will be a becan, I was a winya a year at Doma, and said the discernment spirit and son what to a year a home animal. Now it is a open your memoir effort for not away in your sanctity, and now a better one who said deal with me, yeah, and will have a bring way and for how embrim. So when your memoir, we hear mentorship. Okay. Well, yes, I did not before but him. Me upon level of Madrid, me were Archbishop Patakata when you over 75 years. Okay. One a mentor me. And I just some coupa. And the was you need that because you could. Yeah. No. And the beer, I know it will be settled. And I take care away. One of mentor. Okay. Chinan send me social media, Name Yamaka social media, Munyame, the woman as a good woman, Timothy. You are much much. Dear in my church. Tibebiano, one more can wait. Many way, we is woman of Mobu, me I best in there. Okay. Because first, no, I come happy, papa. It's my men lose soup, prominent people in the church. Okay. Many are Supreme Court judges, 4 Bama, astronomy elders. Me young mammy look coy. Let me look when I'm copatch on him, use our buy. And on Martin and Bissily. Who have court judges 3. Okay. Circuit court more 1, okay. In the district court more 4. Okay. One more brother was see. One more young facan and Thomas because of homogeneity. You knew almost on trade. A general men praying for your baby. Until I know 1 year besim pempers who said there was a time I didn't be could go by. Omo the board dear aka ho se yamfa meche. Hwe am ka che ocean o wase yo no. Say hey tawi am mfa mo san ka board dear me hu se scorpion. Nkwa na dia go abedi bia benya attack. Na me sika twetwe no. Yare ni no na ye no de ba yo. Na ye no bu ofu. E na me board dear bru hu nie anadu be na oba na chama bag ni twa no boy. Let's just say oba e man na mo nya ye na ye to the aye ya sopwa bi to ba ye se me mre na mini ye nia na chesa nka ho so de anya nti ese sebre bi aro no kunkun na tu kasachi okay ni obi ana mana ba meni obu a okura gwa ma spirit nti me kan se ne no me nya ne dem okay ko so di agro pepe obi di asembe to so ni nyina ye sua ye bia me nya ye from Pentecost be si sampanyimfo titi bia na mama ohun se me ka me se on social media but benyame mu a na enu nti no Ghana fododo na na nko mususu senke ya mami nko ye evangelist ye anka na wo senka won to ne boas na at least e bia se ni kunu years of a one shana say na ne o monya so ne nkaka ansa na so wo even wo eye ne have na kwantu so pese wonye krampo na nka at least be a year or 2 bia wo hu sese die ampanya medwuma no ate ase ansa na watu eye ho anamo no wo no wo mo san kofo no ebe ya adwen ana Mentimi no manya atwene ma na yi fi se. Die opia bonti no, woni no na ho bobo a waye. Okay. Ebi ana abba ho asi na nya mekasa che na nsa na we fura ko. Ma se de be ya nipa beji adi ana se nipa be hunu se ampa. Ye wo muni. Unse Yesu fura ko mu no mu a no se mate aso. Unse acha kakra. Yeah. Na no se ba na no ele tender plaza no ogunu we dey nyame fi je say honey phase 1 okay we nyame so ade okay phase 2 no we so ate fellowship to be say man for ba o kakra ansa na mo bua ba kesi won we ja kan yeah ti mi say we are no mentorship see bi o ha o mo de bebo okay e magana fo bebere mu na bo fi me de mi hia na nyame mu a waba no se be o banyini ye onyiri ye pa otimi mi na no se me kwasiata okay ba bia me de ma bi na woni so onyiri nyame mu yia obaka me ho okay ama obi a wo se adwuma no afati again that person na nyame dwuma ni patimi fighting ma nyame eye obeka so nim to kwakọ nyame nkuduma nanso bible say so obi se kwasiata ma yes what can say okay yes what can say I just when you say edin a obi be ye na nneoma te kwasia obeka wo say abofra ya ade anya nti aso aba ne panyin ntina se masifula enfo
Se what you sorry na we maybe ancheche ye musa say Christian cancer no charismatic churches do say anything akotie nkodi ni meko na aponche ne metim okay so ye be transia se obi anya adom ntini ye nya ma obi anya bibia se ye timamufo nti ye nya saka posifo nya adwuma ye Ghana Police Service clearly maybe o must timamufo no momwa with match informations because money mu anya yie saa so de me ye me bo ma Christian cancer na Ghana fo bebre hunu say no be o nko I just say mo ni kwaso mo makwa mo obi asori ana o ti asori ana obi fellowship that is my focus okay Hannah Ghana for betimas because I come here and say asori bi wa enu Friday efidie yo karaba onko lipo mu ye miensa pe so anadwo no o ma na se ni nye nyamdwuma na bia nyamdwuma ye yesi yenka enkwa achi na so Bible say munyamade nyina fe ne kwanso okay me hey court wo me ha okay court fo ni nim tama me ya asori o me nim tama me pon je ne court fo na hyehe ye ba sa no pa ni pegu ha ye mafudie ne kofom because omo within the premises church no auditorium mo na etie nyansa be na wom so ba bia ni ho so kan ebia na atwe obi na adwensa kire bia kwa ama so no so aba sorry there yeah e ba twene no nyame atwen the end of the day oh okay so when ma so da okay da bia so twem nti that particular moment na ni pe twem no udede ye no kotwo maba ne san ko mo to bibidwo ka mo nyina de ko ma nya sakra fo be na PhD ta na kwachi okay eti nyam som ne ye nyansa ne nimdie sa adwene no nka ho a obe kwasia okay ti de meka ne se maame no abamu ebia na ototo no ma wi okay nimdie e wo sofodie mu obe pick me say so evangelist mama party mu ne emu na bonfia so odidi matem party anya okay Oye kra wa ye no ho se ebufuti ebufu ba senator chema me atemridie ne anya fortress ebinu matendidie enhaw kanisa atemridie yi general no enhaw ko me kra wudi matem na mam ho to me metimi tu bombo fa wiem ma pake me ka si ho na me nam computer ma ya mi feel keke and the social media man for ho asiti me kra mi feel keke ne bi di atem ka si ampanyi na boa mi hu sa na be twa mani so bye bye my kwasia na me okay ma jimi din awie me fa de ba ho miti ya no ano no enya tena de samo ma jimi din da wie okay social media ba say 2 years grama me ma jimi din o te me nkan no na unza na misa o tusu so ba bitimi abenya me ma ba for interview David I don't me very simple me dia me say Ghana for betima se da chi pa ka se papa no Kenya sasa obisi ya Ghana eno obi kokko chi se nya adoa no mako o se nyame amana kwankire se omfanye ba ni po wi o mfankosa okay na ma tena ase na ma hwe se we nkoso ndi woni wo tena ase di matem ama count wiem okay you ever try say we fake by their fruits you shall know them by what sin woni you shall know you nti me stress about na wo de by their fruits nyame ma yie so si an efri nyame ebegina so wo term no so o so term ne by yeah so ya woni abetwe kwabdo me nyame ma yie se ya atam ya na amanfo de ai magigi amanfo sika na mo de yie na nke yankwaje wa sika bible se wa wo ya asore ba no kwaye adwuma na nkrofo no fa sika ne bra betu ya taati na aduane ntena ne fie ne ye nya sika ne bi ne so ye mfa nsem pama nti won boa ye boa mo sunsum no na so boa nti atade ahemi YouTube ya no bi so no se me kasa ye de no to ye auto 16 ne mpaboa hwe wei Italian ayi papa o hu Ghana etutu se amafo be mti we na boa me nti o te Ghana ha cha gbogboro shi ti kuma so na edi matemu a me mfa ho fire because the also me ya me ye fake no obi so aye original amano okay what I say me no to obi nipa me no atwa plenty kitama me say me bra jame eni mo ni me ye because of we ya no munti oh okay it is a what to wo twe ba wi ate na okokokura a wache egu paso nzo ma kwa ma hata na abeto ese me ye fake ya
So we are now here with Jimmy, go the promise on to play my now, Cono. But if I enter the common ever been by a share a year, my man, Ninyami Juma was starting, Nini Kunun, so you say you couldn't air soft for a decon. A maybe be dry, or betting about J. A new Kuna Jumano, a year, Amana ye. As in so, no ever baba be taking a year in charge, Amana ye. Shame in the canna, evangelist, a day corner, heart a day banner. Obekoneni. Se frewrade di obekoneni. Oh, she na make want it. Metina. So when the guy goes obekoneni, afa was attribute. Oh, I'm not coming to you. If frewrade di obekoneni. Okay. The frewrade obeka kwanso. Okay. Shanonsu. Me de minse simple say. Ade bi e frewrade no ntimi stop na da. Nti den ade be hunu say ade we e frewrade enti no e betimi akwakoduru eye bi. Hey, na brofo papa no be use ba de fruit you shall know them. No mo comment na so mo tire mo fie yem. Practice moa. Twetwe sa ade no wase. Na say ye aduma. Okay. Abana e beso no. Abana e beso no. Ma de enti nipa gumi ma bom paye. Nipa bi go sisi amu frinzi mo bo mo ye 32 na ba. Okay. Ba ko pa na ba ya wose oyesi man. Na okopo so a onyanam na nyamma ma ya akwanche ma okoye afede onyanam na mlabu so makodo atofo aka okay within 1 month okay no to sa ombo oposo nya ntem ipa 32 36 omo fa ka ma ya ba ebi fe boga ebi firi ha ebi kumasi ebi firi akra ebi firi kaso a so ani ba na me ya akwanche na enyi ya ngo ba ngo ba bi no kre so ani no bo se onyam ya sema meti ye nti en mama na abroche fo di enti no beta mako wa mo se manu asem keke me kasa nyansa wo na bibia no mo de se me kasa na me de anu twa kakra fam no ana yo mo de njimi nya me kan pese me njimi kasa wa bra te me die mo da ba ne de wa so ho so oh sha ma so gba no bo de mi dam ko na se de onu no na won se me de kakra fam e jina kwashi na abusa ye no what you say na maka me won tam se me ne evangelist nya beef okay na ye ni ba foforo de na master je no so wa che o system no hoji me dia me de ba ma wo mama no papa nyinara me no nya beef am do mama no papa na wo yere no nuan na ya na wo mama ka se wo ye fake oh you say fake dia oh ya ma wo ma ja tum so si ye fake me no ade ye fake sempa bo etu ba wai na be kwa ko fa chele wa tetu wa to be fake na me say me de ba no ka sa de na me bo bi ni Jimmy ho oh chia Oliver ye de yankomo no ebe na we dodo na e ka se eye mama evangelist mama pa se what na ye ni today's TV na wo twa sofo na dapa na se what na se we bie eye heaven akwantu ai o kire nkofo na se wo leyi eye hansi yi ebre aso se adapa twa what na ni TV su twa no e wo se wo mbre eye na se anyesa ebetimi ama eye ne nsore no ontimi enya member se de se na effort because dodo na bedi na no asem achi na what the final words aka ha dey SCA and we bu baby we say sikaba wa anya smart se sora na otan agidifo na me den second amato square so e wo musa ba waso obi wo ho no ma wono no wasem a waka enu nti wotimi dina so enfa woni papa like wo ye bone ba kwa enfa woni papa wo be ye papa 1000 still wo bone na wo ye na e ha no enu na original so e de ka wo ho asem kwa kan asem ko benye bia ko kan no nti so dia me no kan papa obutwa na body TV no kre o se ayes ma pam mu nchire mu nti se first no odi atem okay se obi a odi atem first no obi bible no mu na abeto se ense nyame akwa se woko me to da bia me hwe bible no mu na ebua me fo kakra na we twa me oba bi so na twa no bi so to da bi so na ma hwe se edu ba bi o se mu akwasea na gimi se du o se bu akwasea na mako okay ntuso be na me hwa na course no ba me so a nyame ne pe respect wo de twaso de nipa no ko nya wo level na hu se ese me twaso okay tu nya ka se keka bi kire na keka bi kire no do so de a hey cash ene na fall se di do no nti me ene me ai me di ai jajaja me dia me woni me nya bi fu dia ma che se nipa no ahwe ya this o tu se de wa ma crop tu oh my god hey Oye wuni. Odi boy e dey nsem no esi afutu a wo edema eye ahwefo ene eye etiefo na wo de telephone number tuja. Afutu nya nsem nye fake. Me ye original. Okay. To won obi yi mi video bi ba bi wo ye fake ya mpa jo be. Me anga some video so ma ye. E na okọ mi page na fa bi dia to. Wa bo mbebirebe wasakwa mo hu menyum to wo mu nipa dom ba bi ma sore wo sai mi telephone number to so.
de o mu ne masese obi anyame afre no ono ti Nyankopɔn ni nti yenhwe efewrade a ebegina efi nyame a ebegu na yenhye nkuran na yenhwe ade so fodjuma mu no emu nsem do so bebiri nti masem ni evangelist mama part se ohun Yesu se dem so hu no o men fa Yesu bi ebi ana de ebiso mi suba na bi ana so me lie ana no ko bie ma no ko didi atam na so bi didi atam de ana ko se control dia kwati eti me de yemfa me sa mama o de yemfa o sa okay yemfa me suba no sa na tie nti me number is 0244 571050 0244 571050 me kan pay say nyam no bi me ma obi eton na so da apara nti man ton na so da ugo se o man ka so be ka na me nti me yanchi obi ankoto ofiase wan ka sa oba na o sei wa fa efe no do be ma akwa aboshe na se nya na me kokoshe pa chobi nti pa chobi hu obi asore na me nye waja metu sala ana se ayi ha honi na me pa chobi ayi Nyankopon adwuma na me ye meni na eden nti me nkosto ko obi asore de odwan pe no ni fufuo Awusiafo na aha na ebre no ebema yekwan ma yedi enkomo twetwe no asie onso wade nche fancy mi hu na da beto your comment section like a videos na share on all the social media platform so media ene ekua sikapa maka